Cemelah paman mopit lecak dari sepemedau begelah. Sampun Gusti sampun. Riwus pangrangsa kunang raja busana. Ye, sesampune palungguh Gusti ngerangsuk busana kepatiane. Oh, gelung cani repah kaklopengan. Nah, tuh letak kang li. Kegelungan lane cani repah. Mau kaklopengan. Anceng mirah jaga satru. Betul mirah jaga satru. Yang suruh penyengkar su. Jaga? Ya, setan ini dulu. Hari ini jarang dia. Ian marawen cening celengin celadi kaya siapa si ratuan tu. Ian ring telangin jeladi ring tengah ring samudra panetasaning tasik. Sang yang abang pati yang waruna palungguh Gusti Pati. Oh, mau wibawa. Wibawa. Berbawa. Ayo, amuci-muci. Nenten manah di tiang jagi ngajum wantah kadi sapuniko penganu lamben panjang ke makasami. Morning. Cicak pakai kesap pun. Ayo kita nunaning saya ko angatkan uri lapas iran rakre ya nomatre Itu kapan cicang burun, cicang sago, aku mesti. iya itu dia makan pada kawin kayak gitu. Nah, kawin kayak kuntar. Anggap tambak ketoren dalam musuh kira tekin mantap. Ampur wirya. Aduh, seduran doh, seduran. Sebawa. Yen mengkene ikang ratu, kang kadiang punapa ikang jagat. Gede-gedegeng precah jana prasama. Nah yen kedo lantas sang ngawurak ngisyang bumi. Kengken kel panjake. Kengken kel bumi. Bener. Sing ne Kani panjake waluyane subuh panas panjake. Kani cukup beli abu-aban-aban. Api mau bensin bakat abang. Hijau cekel-cekel. Makejang mulai panas. Yen mengkene kadi rasa tanpa hulu pun rakre ya nomatre. Yen kene ne tepoken beno ne cingak beno. Rumah sak lantas anak kebuka beno sing mesirah paman. Cuk. Sajo bener na memon. Pajang aniru cak makut don hilang. Lo kengken kalau nak mau pajang di bedan kayu ni medor liklir itu rasa. Can sida ngayomi perkah jana prasama. Necien ngeranang buka itu. Nada tanpa bala sirna kangrat. Sajo. Bala tanpa nada tanpa dinik kang jana buka yai pitik kilangan ino. Apa kedon gelah tadi pengapit? Saya wangci Gusti. Uminget. Kadek. Bapak Arabidan. Uminget ri kecatuaning menadi pati. Ya
kecuali penengan jani lantas. Ada nih bener ini mulu dadi perabot. Mulu sana anak buku bener dan yang ngono perabot ini di jagat melaut. Wajah sama wajah sakit pujangan bangsa yang gendam wang apostat ayo kita nanti lihat dunia paman ngelian paman kapan dijak lulus Wus pradane ancak-ancakin rakote negara. Nih subuh di penepi siring jagat rakote negara. Makai lain turun lepah mulu. Inggih, mangga digelis pantan kasepan. Ijo yo wis lakot nyamping ngalungo luwir katon mangga ngana posai ya kacon wis manira dia widaksi ne umah ye dia widarsi napi pinako Cina. Wah, beda sekali ke. Wih, jak melihat ni cara rumah ni biasa. Ana limpo, khusus mas kakaning manusia, gumancong-kacong ri kahanan ni le. Itu kadena akur. Man. Kadena bongkongan nyu. Tengok jelemau makan tu. Jelemau. Ada poparu, ada limpo, ada basang wayah, basang gitu. Begitu payah semuanya ditangkemu. Ya tiki sinanya wong alarakan anesti adalah anerangan. Ya diasun dirago sing ke tengah leng dini pemecihno pasti nenongo sang nyala nang pengiwan panelok panesian penerang yang Payah semana nyen nyen nanang nyen yo berdoa ngono dalem. Siah widaksi gitu. Hei, ya widaksi. Oh, dulu gitu. Dah nyai pulas. Dia kira kerjaan madrep kacau mari kanang wismania. Ne, pengtawang nyai ne andal. Mau pesengan patek madrep tak kau mai kau mah nyai. Sana nelen. Kue prayo ngeracayo, begitu. Mula lakar merangi nyak mana ke bukunya ini? Sigi! Serak ya? Alon gusti, alon. Ada saya begitu. Oke. Sangat ngambek ki yoko kitem sakalo